Shalom shalom bene data, muravugana n'umutezo wa shengero ndi wa Yesu Jean Claude asengera muri Horizon des Âmes. Ariko ikiganiro isoko y'umwidegembe tugiye kumva tugishikirizwa nka Holy Mountain of Christ Ministry, iyi ni ministere ayoboye. Uyu munsi turavugana kuri ikiganiro uno munsi aho dufise teme nshasha. Tuwama tubibutsa yuko ikiganiro isoko y'umwidegembe itwereka ko Yesu ari we soko y'umwidegembe bukuri, itwereka ko Kristo ari waduha kwidegembe, ko ijambo ry'Imana rivuga muri Yohana 8:32 ngo muzomenya ukuri kandi ko kuri kuzobaha kwidegembe. Uyu munsi turavugana kuri teme iryoshe cyane ivuga ngo imanga zitatu zo kwirinda. Mw'isi hari imanga zitatu kandi izo manga zacukuwe kuva kera. Yo tuvuze imanga aho bari batavyumva ni nk'ibinogo bigera kure cyane bicukuye. Ibyo binogo ni ibyo kwirinda cyane kuko utavyirinze uzobigwamo. Ibi binogo ni bitatu mugabo uyu munsi ndagomba kubabwira ko muri kiganiro ngomba kuvugana ndababwira imanga imwe cyangwa ikinogo kimwe, hanyuma nzogende nkurikirana mu bindi biganiro ikindi kimanga n'ikindi kimanga uko ari bitatu bibanze bihere. Iyo dusomye mu ijambo ry'Imana muri Yohana wa mbere igice cya 2:15 haravuga ngo nimugakunda isi cyangwa ibiri mw'isi. Umuntu niyakunda isi, ugukunda data wa twese ntikuzoba kuri muri we, kuko ikiri mw'isi cyose ari ibyifuzo by'umubiri n'ibyifuzo by'amaso n'ubwibone bw'ubugingo bitanduruka kuri data wa twese, ariko byanduruka mw'isi. Kandi isi iri kwirashirana ibyifuzo byayo, ariko ukora ivy'Imana igomba yamaha ibihe bidashira. Uyu mwanditsi ni Yohana, muzi bene data. Yohana intumwa ya Yesu. Yohana bagerageje kumwica uburyo butandukanye. Yohana baramushize mu ngunguru. Uyu mwanditsi, uyu mutama yaramaze kuba ari umutama ashaje. Yohana biranka kwapfa, birabananira, birabasobera, bavuga ati uyu muntu tuturiye mu ngunguru ntapfe, reka tumujyane mu kizinga cya Patimo. Bageze ngo mu kizinga cya Patmos ni Imana yamwiyeretse gushasha atwandikira kiriya cyandiko, muzi kiriya cyanditswe kiri muri ibyahishuriwe Yohana. Yohana rero yarazi byinshi. Hano Bibiliya usomye neza barakubwira ngo iki gihe yarari Efeso, yarageze mu myaka 90. Urumva yari umutama avuga ibyazi yabonye, kandi Yohana yatangura yandika avuga ngo tubabwira Yesu twabonye, amaso yacu akamubona, amaboko yacu akamukorako. Ntavuga ibintu atazi, avuga ibintu azi. Uyu munsi rero ariko aratubwira ngo bene data reka ndababwire nimugakunda isi n'ibyifuzo byayo, kuko ibiri mw'isi byose ari ibyifuzo by'amaso, kandi reka ndababwire ngo isi irashirana n'ibyifuzo byayo. Reka ndababwire bene data ibi bimanga bitatu byacukuwe biri mw'isi, ni waraba nabo uzobigwamo. Wobigwamo warabanze gukizwa warakiriye Yesu, cyangwa ukabigwamo utarakira Yesu, mugabo ni wagwayo bizokugora kubyuka ngo uveyo. Reka ndababwire bene data uyu mwanya n'iyi saha dufise ikibazo gikomeye, ariko ikinogo cya mbere abantu bariko baragwamo n'ugukunda isi nibiyirimwo. Reka ndababwire bene data twese turakeneye umugisha, kandi reka ndababwire inyigisho z'umugisha sinozigwanya kuko Bibiliya twemerera umugisha. Bibiliya iravuga ngo turabanyamugisha barengeye kuba n'abanyamugisha, ahubwo turanatanga umugisha. Ariko reka ndakubwira ingorane ihari. Umugisha munini Bibiliya itubwira nuko twamenye Imana, twaronse agakiza ku buntu. Agakiza ni karakacu. Umugisha uko twaronse agakiza kubw'ubuntu ataco dukoze, Yesu akaduha ku buntu. Uwo n'umugisha urutindi imigisha. Niyo mpamvu yabwiye abigishwa barabwira ngo murondere iby'ubwami bw'Imana no kugororoka, ngo ibindi byose bizoza biza nk'inyongera. Reka ndababwire ngo bijya bindi byose dukeneye n'inyongera. Ikintu gikenewe cya mbere no gucukura tukabandana maka tukaronka umugisha w'ubwami bw'Imana. Kuko bene data reka ndababwire muri iyi si turimo n'ibi bintu byose turimo byose birashira, byose birahera. Reka ndababwire abaronse imiduga myinshi barapfuye ntibagihari. Reka ndababwire bene data abo bagwiza tunga muzi hari abantu benshi bari bakomeye mw'isi, ubu baraheze, kandi biri mw'isi byose birahinduka. Igisagara cyari cyiza ku isi ubwa mbere, uno munsi siho kikiri. Tour Eiffel yo mu Faransa yari ndende ku isi, mugabo uno munsi i Dubai harabonetse yindi isimbura. Ibyo mw'isi birasimburana. Uno munsi uri umujene mwiza, ejo ukaba uri umusaza. Reka guhendwa n'iyi si. Rero ikibabaje ni kimwe. Uyu munsi bene data nabwiye ko Yesu ari we soko y'umwidegembe. Gukunda isi mu mashengero uno munsi niyo dukundishwa cyane kuruta gukunda iby'ijuru. Uno munsi wumva abantu bose nicakira umugisha, akira amaviza, akira abagabo, akira amazu. Bene
bene data abari bafise amazu menshi cyane yaraheze ntagihari. Abari bafise amazu menshi uno musi muri Ukraine hariko haba intambara, ndababwire yuko ari igorofa binini biriko birasambuka. Igikomeye nikiri mu mutima wawe, igikomeye nico wakiriye. Sinase kuronka umugisha kuko uri umunyamugisha, ariko niba waramenye Yesu menya yuko umugisha w'Imana hari ukuntu upanze. Imana ihamagara umusaraba imbere y'ikamba. Reka ndakubwire habanza transformation, kwihana hagasubira Imana ikagushyira muri position y'ubwana bw'Imana, mu nyuma ukaronka possession ari wo mugisha. Umugisha rero uza habanje kwihana. Rero reka ndababwire inyigisho zigwiriye iki gihe nizikabahindure. Yohana yasanze isi ari ikimanga gikomeye, badema barakiguyemwo baheba Paulo baja mu vyisi. Nawe uno munsi ni waraba nabi, isi iragubesha ni nk'umuyangayanga abwira inka ngo arayikunda kandi agiye kuyibaga, na Satani nuko akubwira ibintu. Rero bene data byo kubabaye tuko mu ishengero ugasanga umuririmbyi yambaye ubuskini, yambaye amadeshire, amadrede n'ibindi, uri kurishushanya n'isi uyikunda, ariko isi uzoyisiga ngaha kandi ubutumwa buriko buratubesha. Reka ndababwire Bibiliya iravuga ngo sekuru wabo ni Gehazi kandi se wabo ni Yuda, kandi ngo Imana yabo ni nda. Ibi byose bizohera, ariko wewe uzoguma uri uw'Imana. Ngiye kurangiza ku kirengazuba benshi barahazimirira bagata umurimo w'Imana, amafaranga akabatwara, ariko ndasenga kugira ngo wowe iyi si iki kimanga gicukuye ukirinde kandi ukirengane. Urakoze kunyumvira Mana, turagushimiye kubw'umwene data uyu muntu wese yo utarakizwa cyangwa yarakijijwe. Mana yumvise ubutumwa bwiza, umuhe kwirinda no kudakunda iyi si cyane, kwirutisha gukunda iby'ijuru. Uzobukoze Mwami Imana yo mwijuru, kandi nuzokumva ubutumwa akirikara kundi isi cyane. Mwami Imana umuhe kumenya icyo akwiye gukora, mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Mwari kumwe na Ntiwovayo Jean Claude. Kaze ufise icubaza ni 62 majana 693 majana 771 warahawe umugisha.